Jelenak je jedan od najvećih europskih kukaca, a može narasti do 8 cm. Ova vrsta nastanjuje tople listopadne šume blizu rubova, a za razvoj su neophodna stara raspadajuća stabla. Jelenak je vrsta kod koje je prisutna potpuna preobrazba, a za potpuni razvoj vrste u pravilu je potrebno između 4 i 6 godina. Najveći dio života ova vrsta provede ispod tla, a životni ciklus započinje kada ženka nakon oplodnje položi jajašca u stara raspadajuća stabla. Ova stabla služe kao izvor hrane za ličinke. Ličinke se nakon više godina, najčešće 5, zakukulje što traje oko 45 dana. Iz kukuljice izlaze odrasle jedinke i čekaju proljeće za izlijetanje. Jeste li znali? Kornjaši su najbrojnija skupina iz razreda kukaca, a naziv su dobili po tvrdoj kutikuli, koja je ljude podsjećala na oklop kornjače. Zbog ove čvrste kutikule ne mogu kontinuirano rasti, već moraju prolaziti proces presvlačenja. Jelenak pripada u saproksilne vrste, odnosno vrste koje su u jednom dijelu životnog ciklusa ovisne o mrtvim, umirućim stablima. Upravo su zbog ovih specifičnih zahtjeva saproksilni kornjaši najugroženija skupina kornjaša. Odrasle jedinke kornjaša se hrane samo biljnim sokovima iz oštećenog drveća, smolom i sokovima trulog voća. Mužjaci rogovima mogu podići težinu i do 30 puta veću od vlastite. Ženke se pare samo jednom, dok se mužjaci pare nekoliko puta. Mužjaci se okupljaju oko mjesta gdje izliječu ženke te se bore za ženke. Borba traje manje od minutu, pri čemu se mužjaci nadjačavaju hvatanjem uklješta i podizanjem iznad tla, dok jedan ne izgubi ravnotežu ili pobjegne. Iako izgledaju opasno, borbe rijetko završe ozljedom gubitnika.